Hadin balade banjit yakin nongkit kam jongo UDP Youth Wing Hariboh District kabalalong haga khandru tarik unai wing arhajar arpuar henin kesngipat kata haga handru tarik unok pra arhajar arpuar layu apan penskam yakin nongkit kam jongo Youth Wing kar parti Hariboh District. Haga negasngi la penskam yoba Alas Feroz Marngar kumu presiden nangta yoba Prosper Dorphang kumu general secretary. Kiwi-kiwi de kinongkit kam kibalabat hala-hala kibenta bantri kam hak parti kentup de yo MDC jongga nongpo kumu chief advisor uba Michael Karunai kumu senior advisor bat kiwi-kiwi kidikot jongga UDP Youth Wing kibide kibalajit na keleng kibenta jongga district. Ya kita kidikot bat kinongkit kam kibatamai lepan skam doba balajit rani uba de MDC jongga nongpo uba badru ika kam kumu working president jongga parent body Hariboh hak balawanru bani simbenta noba Tirot Singh Suchang uba de joint secretary jongga UDP Youth Wing Gajala uba Richards Im uba de president ke Shillong City Youth Wing uba RR Makdo uba de senior advisor ke UDP Hariboh uba Sunshine Makri uba de Kortong ikun election MLA Nomsning bat kiwi-kiwi uba Tirot Singh Suchang hab ajing keren ul aiman sim yakin nongkit kam bakin tre sitom hakane gejing penkre banjit yakin nong mikmat saying dorbar thawan gajala kanang bakin nong mikmat nak parti bat keseng rulum kin yo ban siong haying dorbar thawan ban penklanya keriti kedustur kasencar ka kadar kat kum gejing den kam jong gajat benreu om kumba kalong menta namar ki babon kir kom pentri kam hapa gajala gidang dei ki pelapania da gajala asam bat larkhen bat perkat sani bha gajala kam pat yo ya gejing lalu ki bapura bat ki khon kajar gidang dei tang ki khon clear waj ketika dia berjejit nama lagi soto bakla berjejit kerdan lawan ngai Pak Jeff ngomong supaya ngawan mekan keli kerdan jungi ngong shanoi Pak Jeff maka kerdan ngawan tadi lalu ngong shanu presiden shanu sekretari la bakla haji itri orang tadi nak tak ada mau syai haji mut ke jonggi pemerintah kasih kita jejit yakinong yakin kinong ya ba kinong ya trei yang kam juga parti mendai berjejit kerdan ke Joyce Meyer kau ini kinong yalak ke bakrau bang kumne as long as people are involved nothing is perfect balengong ikata anda habalan chi di kinong kitkam kinong gijong ni hanga chi trei ngin si tungko haba ya trei tungko tamu bang trei uber shok bang ju tungko hawang sing ini trei lang kumne barok ini pendek syuki ngin ya tungko kalau natural gumta hanga ni ke trei ke jong pi pin sa ya tungko tesakan mau berpihak terai berkibriu mendai berkiangan. Lalu terai berkiangan dan bakla syur ni problem gin bakla. Habaki bakla ru ngajukan mau ba pol ba start ni yong putih. Lalu pilap kanu ko bahasa pang jonga ye thoi ki we. Lalu pilap pat kanu ko ba sniu sa pang jonga wadi thoi ki wan hanga. Ni pan gile ko kompong. Kanu ko bahasa pang jong pi ni ru me tho ka ba sniu ni let man ka dukan sya no ko ni thulot wadi let ka. Lada pilap begini kinong tray jumpi kidang dei gibriu kidang di jingit clear hiya ngasen katray dakta let's say biong ba na ko ay kendo yipi inong ngamlan yang namda nakakam wan nong yemno kutu president de bomlong bala bahe ong tae la pilap ka jinduna let ongi ong ba ngalap bagadon kani yipi bat pihak ban kelang di lada imtre ban kelang ka syong ai lada kadon ke jinglong to bamla su ban perkat tu wei ndei mo pi ban ro ki pai ba hikin sawe ndon kam Kalau nak kitrai hok sakit tahu ha, wat nung trai ban nyebidur minda. So tenak menyedul di perlong dengan media relay ngamen Pak Jeff yang syok afnang wayam ngan syok hadir nama kani mentagasi kani mentah juga nong boy. Kami mentah kita Shillong. Lah dan kami hidur YouTube de meni jong tim de jong ni nama ngin lendong. Baladang awan hari ban syuk hidur de lak makana. Kami benong kunta. Ba haba pitrai pa. Habari ngaso kemen sikat dia inong kren di maningkong hadui bahaswa jonga ni kren sipang jomu blai skotana ni de gajai benrei ko batit brei ti blai piwen no yu blai na sensyar khada rakut para ba pitrai ni kakam ke jong pitrai kat bakila hagai bor ko bakipila ubleu yu sa kan tiu pi Bilang ki borok ki no ki kam ki bedon lam ni bantin ya treshtom borok ki bedon lam ni las tu bidon na borok ko susi kamtam ki di sawi ko susi ba bidon ki keledit bana kepat dengan suki bantin ya treshtom berkumlu bantin bet bimbang bantin pa berwara ya jingjok aku ko musting ko reha ko ba ko susi ko suki ki ba pp ndam benta ba pp ban in charge ki ko susi ko ka Nila roy ang gajing nang gajing start. Nila roy ang gajing iyo gajing kot. Nila roy ang ibabun yung benta. Kum kari yung gajang pentri.
Henry ki don pat ki benta ki bakum kari bagajai beri bejongi indang don kam ka parti UDP kumba ki rolomba syakmat ki adat ban yakren ki adat ban yotho nga Henry ki kum ki samla nga semua ban ong hagane kasni bakham bun sin ki samla ki deitang ki langkenya ngila kanong ki langkenya ki bisusya pendi bat donru ki samla ki ba perhat ba hagabang irung sega politik ninyo sibun ki jing mentoy kata kali jing perhat ka ba ki samla jongi khamtam seginong gendong kidan hagabang persang ngadu bangalong MDC habang persang bani kendu ki samla nga persang bani keren bagi samla ka jing perhat ka jongi habang persang banwe ki bani don benta bani ka sanlem kata kali jing perhat ka ba khmat ki jongi kai ka bang semua banong galong ba hagabang irung sagari ka jilli kamdi bangin bu hak suai de ya kata ka jing yonom ka bangin yonom Henry bangin tip suai ka nongrim ka bangin idan hangongin pensong nongrim ilade naga bentaban kentiu ya kari bagajat bendriu ki jongi kata ngaso ban kentu ya ki kum ke perlok samla bat ngasmo ban pandu e gawe ki jingkran jong samla mane bangin deiru banlong ki samla ki ban supen bo ya ki we pat ki perlok samla Henry ngin keren ki halal ki nongrim ki bakum ke parti gadon kum sifai ka ba filha ban ya kun ka thma nga kumbalong hagari boro goi sarkar lani ka partai bergoi ki recruit ki samla ban thum kam na banta ban long ye kam sifai khnang ba kila ban ya dai kali karena mo kumjo ba ni na kalian jong ka party UDP la na kali na ka state nani na ka district wise ni layo ban thong ye ki samla ki balong kum sifai ban ni le ki ka thma na ka banta ka party ha ka ba bon ki banta la kalong ha ka imlang salang nani ha ka la kalong ha gino ki benta phi ki samla ki badang ka terpeng pila ba pinian ban kit ya kali kalingkor na kawai hagwai dai ba kini ki samla tanggawai ga jing a jumut na ba ga jingkar pan na kalong ba kin sobha pindan ta ga jingya teli bat ka jingya borom iwe namar ka jingya teli ba ka jingya borom kan penpoi sa ga jingya nia bat ban kinyo kor ya fi namar fi kalong ki try menta ka ai ba fi kun ki try kun i kun sa ye ki wei pat ki bam don hagane gasni ba ben yadli ka wei nang ba ka parti jungi kan poi sa kathong ka bangi mu kasnam ka ba trekam kasnam ka ba khluy kasnam ijiri nanbu da kata kentis kat nengot pidan hangne pidan kata kasnam keba penyo ya kan ya ka state ke jungi ke jala Meghalaya ke jungi ngamdani da kumai pat banong ai kubleiru ya ka sen HSPDP itu kepo kabara na mayong ang te hapo maudin pun nagbentaban persya ka substate te iman te persya jung ka penkloi banyo na ke setang po sistem te ka FPHRC kabalong menta ka UDP ka don ya kata ka kam ka kala deble nak menta ka ri ba ke jan ri ujung ibn penyo ya ka state Meghalaya Lengkot kumalaong ngarong haban mi no kati no khatar BCA mengenai dan program Islam lekut ikoi ke meeting. Kebangadan ban apil ban banong hangne ki para samla kalong. Pidon katma kebaman hasni. Hindi ito majang election. Ngan kira nak basa. Nama pa pi yo pateng yang kataka kamram kaba penyo ina state bat ka kamram yung pibat mantagalong ban pensam penrengba yang ka state ka yung banyada ega ka kitin yada protection kadai ka kitin ka badon kamme agari kisni hakinong sinong yung Meghalaya haban yada yung purusa kajing krumar mantagalong tak hadu ba yak beriu
Jin hadu sangun dan ngut. Dang ha? Sangun nagibri dunia kene kisni. Kajing bomyal tia ayo dem jong kajirang constituency. Yung kanungpo constituency jini kirut jong ka. Kamahati. Mano ban keren ya kane. Mano ban le ya kane. Klending atatin nde mapi. Day mafi. But kata jing yana ke mafi don kalau ma benra ya kawat benra ya usum benra ya suloi benra ya kino betiar pen samna. Batam nang hiru bade. Ndai ganya kejutan. But lengba ka sensyar paiba. Namar na tarang kot ngong kani kapor ka kamram jongi ka tma jongi ka badal manta kalong ban pun kre ya kane ke election kaman sawan banta haki satang sibanay benar ya kita bijing tu jong ki bana bari ki break parabri jongi ki batu sane ka state jongi haki khai ka pateng ke samsang ka samthau samkha samman bat pun tatet bat ke dinya da yang kau put usam ngan ong biang isin nga ada lepat kalat palat banyak ka buat ke bapin ai haga negalesan ke benwan den yang perlu tangang ba buat bat mapi ki kun sama serang matente ki bilang don sibun ke po bat ki bilang don sibun ke jingkit kle ban pensan nan panamba menyata gari-gari gitu Pila banyadai kini state tang nang bakata. Kebangamut pen poy kita kapang kalong. Tongin yayat kita sistem. Lani kita polisi ke bagi om 1 plus. Kelak bentong plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 10 batum tatet. Kat dengot pidon ki UDP youth wing tang ki youth. Lada mapi plus fasih pawat ki perlok nyupi tamong dek American bas pra UDP. Ken bas ya ki NPP, ken bas ya ki Kongres, ken bas ya ki gitu seperti basung ko. CMC batum tatet. Wanra kita sedasang nyupi. 1 plus 2 lana plus 10 lana 1 plus 1 lana perlok kan. Tambah minus 10 day sunna dan lele.